Mbere ya byose ndabaramukije mu izina rya Yesu, turabahaye kaze, turabahaye karibu abadukurikirana mwese kuri Kwizera TV. Ndabaramukije mu izina rya Yesu, ndagenda garuse kandi kugira ngo babwire ubutumwa bwiza. Turashima Imana cyane ko twongeye kubona kano kanya keza, turashima Imana cyane ko twasanze kuri TV bari amahoro. Ndashimiye umukozi ari ku buhinga bw'ibyuma nawe ndamuhaye ikaze hamwe n'abandi baza kudukurikirana kugira ngo ijambo ry'Imana tuzagushikiriza rimugirire umumaro, namwe muza kudukurikirana ribagirire umumaro, rigira aho ribavana ribashira ahandi hantu. Mbere ya byose turaza kubaririmbira, turaza gusenga kugira ngo tuze kugira umwanya mwiza, kugira tuze kubana mu bihe byiza, tugire ibihe byiza byo kwakira ijambo, tugire neza mu mitima. Amen. Reka duhe Imana icyubahiro, dusenge kugira ngo twiragize Imana mu byo tugiye kuvuga, twiragize Imana. Nongere ndagize n'Imana abantu baza kuryumva bose, nongere ndagize Imana kandi n'umuntu ari ku buhinga bw'ibyuma. Amen. Mana yanjye ushobora byose, mwami w'ijuru n'isi, turagushimiye muri aka kanya ka none kuri munsi wa gatandatu ga mwami Yesu ko banye natwe kandi wongeye kuduha undi mwuka wo guhema, kandi kongeye kugurura ijuru kugira ngo twongere dushikirize abantu bose baza kumva ubu buhamya cyangwa inyigisho cyangwa indirimbo. Twongere mbere ya byose ga mwami Yesu turagushimiye kuza kubana natwe. Imbaraga zawe zirahambaye, ubushobozi bwawe burakomeye, uri Imana ikomeye, uri Imana iri hejuru y'amajuru, nta yindi Imana nkawe ga Mana. Uri Imana Jehova, uri Imana ihoraho, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana ya Ibrahimu, ntuhabwe icyubahiro wicaye mu bwami bwawe bwo mu ijuru ga mwami Yesu. Twebwe turabana b'abantu, turi birema wiremewe, amagambo tuza kuvuga ga Mana turagusaba ga mwami Yesu Kristo wa Nazareti, imbaraga zawe, ubushobozi bwawe aba ari bwo budukoresha, twebwe ntitwikoreshe, turabana abantu ga mwami Yesu. Ukuboko kwawe kudukoreko mwami Yesu, aho tuzakuba tutariko turavuga neza uraza gushamo inkomezi zawe kugira ngo tubashe kuvuga neza. Ndasengeye n'uri ku buhinga bw'ibyuma, uramuza musiguke turasengeye n'iyi TV ga mwami Yesu, umunsi ku munsi ironke abantu baza kuhavugira ibyawe, ironke abantu baza kuhungurira inama kugira imitima y'abantu hirya no hino ku isi cyangwa muri iki gihugu cy'Amerika yoroherwe, ibi imitima mizima, imitima yasinze yongera ibyuke. Turashimiye umukozi wawe ga Mana yateguye ubuhinga, wahaye ubwenge bwo gutegura ubuhinga, wahaye n'umwanya wo gukora ibi bintu, agatanga umwanya wiwe. Yarafite ibindi bintu yoza gukora, yarafite ibindi bintu byinshi yo kurikirana, ariko umwanya wiwe kenshi abakozi bawe akabafasha kuri iyi TV ga Mana. Mwami Yesu turagushimiye, itere imbere, ironka abantu benshi, nawe agire ibihe byiza. Turasengera urugo rwe, turasengeye umufasha we, nawe amureka akamuha kano kanya agafasha abantu kugira ngo bashikirize ijambo ryawe ga mwami Yesu ku bantu bari ku isi yose. Mwami Yesu, aho tuza kuba turi kumwe hano, aho tuza kuba turi muri iyi TV, ubane natwe ga mwami Yesu. Umwanya wose uze kuba udukorotiye, amaraso yawe haboneke, imbaraga zawe zihaboneke, umuco wawe haboneke kugira ibyo tugiye kuvuga ntihabe twebwe tuvuga, ntabwo ari twe twivugira ko twebwe turi biremwa waremye bitagorose habe namba, ariko tugoroka dushobojwe nawe ga mwami Yesu. Twezwa ku bwawe ga mwami Yesu, tweza ku bw'imbaraga zawe ga Mana. Ibyo byose tugusabye mu izina ryawe ryera. Amen. Karibu mwese abadukurikirana, turongeye turabahaye karibu. Muri aka kanya ngiye kubashikiza udukorasi kugira ngo dutaramane, kugira ngo aho tuza kumva ijambo ry'Imana tube twumvisha udukorasi, imitima yacu yoroherwe, kuko turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe by'ubunyerere, turi mu bihe by'isi ya nyuma, turi mu bihe by'umubabaro, uburwayi, ubukene, intambara, imibereho ikomeye cyane rwose, mu bihe bigoye cyane mu isi ya nyuma ga mwami. Mwese Yesu abane natwe, Yesu aze kuba hafi yanyu mwese mudukurikirana, abari ku mpande zose z'isi, abari muri Europe, muri Canada, Australia, Afrika, muri Aziya, ku mpande zose z'isi mudukurikirana. Karibu mwese, ijambo ry'Imana ribagira umumaro. Amen. Reka rero turirimbe agakorase gatoya. Je
kuna neno ngumurorote usiloliweza. Tazama wewe ni Bwana, Bwana wa wote wenye mwili. Je, kuna neno ngumu lolote usiloliweza? Tazama wewe ni Bwana, Bwana wa wote wenye mwili. Je, kuna neno ngumu lolote usiloliweza? Jehova Jireh, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. 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 Jehova Jireh, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, na hata kuwepo tukizunguka pote pote. Hakuna na hata kuwepo, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, na hata kuwepo, na hata kuwepo. Amen, amen, amen. Izo ndirimbo zose zirahesha icyubahiro Imana, ziravuga ugukomera kw'Imana, ziravuga kuko ari Imana ikomeye, ari Imana imwe atayindi Imana ihari, ni Imana iri hejuru y'amajuru, ni Imana ihambaye cyane. Reka ndabaririmbe iyindi ndirimbo imwe, hanyuma tuce twinjira mu butumwa. Amen. Bwana Yesu nidusamehe dhambi nilizozifanya, sitike majaribu, nguvu yako inilinde. Bwana nitolee masama, niokoe majaribu, unilinde hata mwisho, unitwae kwako juu. Mbele nilikuwa movu, nilikukataa Yesu, kwa hakika sikujua wewe na upendo wako. E Bwana nitolee masama, niokoe majaribu, unilinde hata mwisho, unitwae kwako juu. Mbele nilikuwa movu, nilikukataa Yesu, kwa
juu. Mbere nilikuwa mwovu, nilikukata Yesu, kwa hakika sikujua wewe na upendo wako. Amen, amen, amen. Yesu ahabwe icyubahiro. Turababwiye indirimbo irasaba ikigongwe, irasaba ukuntu tutari tuzi Imana, ntitwari tuzi ubwiza bwa Yesu, ntitwari tuzi uko akora. Turamusaba ikigongwe kandi tukamubwira ko yokwama ari hafi yacu mu bihe bikomeye ducamo, mu bigeragezo, mu ntambara. Namwe ndabashishikarije guhamagara Yesu, kuza ku Mana. Ndabashishikarije kumenya uwo mwami w'abami, ndabashishikarije kumumenya kuko ariyo Mana ikomeye, Imana ikiza abantu indwara, Imana irinda abantu mu bihe by'intambara n'umubabaro n'amarira n'agahinda, n'ibihe byo kubura abantu, n'ibihe by'inzara n'intambara, n'ibihe byo kubura aho abantu barara, n'ibihe byo kuba mu bupfubyi no mu bupfakazi. Yesu niwe ahahagarara, nta yindi Mana ihahagarara. Ni Imana niyo ikora ibintu byose, ni Imana iri ku mpande z'abantu yaremye, ni Imana iri ku ruhande rw'intambara ducamo, niwe azitsinda, nta wundi muntu ashobora natwe ubwacu ntitwozishoborera. Ni Yesu, ni Imana baba hafi yacu. Amena. Karibu cyane, tugiye kubashikiza, tugiye kuja mu mwanya mwiza wa rya jambo ry'Imana twababwira. Karibu turasoma muri Matayo 18:1-5. Umutwe w'ijambo ravuga ngo umukuru mu bwami bwo mu ijuru uwo ari we. Muri uwo mwanya abigishwa baza kuri Yesu baramubaza bati, umukuru mu bwami bwo mu ijuru ninde? Ahamagara akana agahagarika hagati yabo, arababwira ati, ndababwiza ukuri, nimutirimbura ngo mucike nk'abana bato, ntimuzoruha mwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Nuko uzokwicisha bugufi nk'akana niwe umukuru wo mu bwami bwo mu ijuru, kandi uzokwakira akana kamwe nk'aka mu izina ryanje azoba anyakiriye. Amen, amen. Yesu ahabwe icyubahiro. Uyu mutwe w'ijambo nk'uko uvuga umukuru mu bwami bwo mu ijuru uwo ari we. Hano abigishwa barabajije Yesu uwo ari we. Yesu arababwira ko ari n'umuntu yicisha bugufi nk'umwana muto, niwe ashobora kuzobona ijuru. Amen, amen. Ugakongera akavuga kandi uzokwakira uwo mwana mu izina rya Yesu azoba yakiriye we. Ubwo turumva ko iri jambo ry'Imana ni ijambo rihambaye cyane muri iyi si turimo, muri ubu nyere turimo, turi mu isi hambaye cyane, turi mu bihe by'intambara, ibihe by'ubupfakazi, by'ubupfubyi, ibihe byo kubura ibyo abantu bambara, kurya, mu buhunzi. Ibihugu byinshi ku isi biri mu bihe nk'ibyo, ibihugu birimo intambara nyinshi cyane hirya no hino ku isi, mu buhunzi cyane cyane, mu bupfakazi cyane cyane, mu bukene cyane cyane. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane, ni bya bintu bigumye cyane abantu bacamo ku isi. Urumva kwicisha bugufi nk'umwana muto ni ibintu bihambaye cyane, ni ibintu bikomeye cyane. Rino jambo ry'Imana ni ijambo rikomeye, atari Yesu adushoboje nta muntu n'umwe yashobora kurishobora. Biradusaba rero, dusaba inkomezi Yesu aduha inkomezi, Imana iduha inkomezi kugira tuzobashe kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Guca bugufi nk'umwana ni ibintu bihambaye cyane. Umwana n'umwana ababarira buri kanya, umwana guca bugufi nk'umwana ni ibintu bikomeye cyane, kuko umwana ni umwana iyo umukoreye akantu gatoya kaba gaheze, murahura agaseka akakwishimira, mukaba muri kumwe akaryoherwa. Umwana yibagira isegonda rimwe, kandi umwana ubona koko ko ari ikintu gikomeye cyane. Ubwo kwicisha bugufi nk'umwana, kumera nk'umwana muto ni ibintu bihambaye cyane. Nk'uko twebwe turi abantu bakuze duca mu bintu byinshi, umunsi ku munsi, isegonda byinshi dukubitana n'ibi. Ubwo tugerageze tugaruke ku Mana yacu, dusaba Imana inkomezi, dusaba Imana guca bugufi, dusaba Imana kugendera mu bugombe bwayo,
kutugarura muri yo, yoroshe imitima yacu, tugira imitima yoroshe, iduha imbaraga zo kwanga icyaha, iduha imbaraga zo kwihana ibyaha byacu kugira ngo duhinduke nk'umwana muto, ntabwo tuzohinduka nk'umwana muto tutihana ibyaha byacu, tutemereye ko Yesu yica mu mitima yacu akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, ntabwo byoshoboka. Bisaba tubanze twemere Yesu, twakire Yesu, dukora amaprocess yose ajya amaprocess atuma uhinduka umwana w'Imana, tuma wakira Yesu mu bugingo bwawe. Kwanza bisaba wiyanke ibyo wahora ukunda ubihebe, ibintu byose by'isi wakunda ugerageze usabe Yesu abigukure, kabyigize kure, kandi aduhe no kwihangana mu buzima tubamwo, mu buzima ducamo umunsi ku munsi. Bigeragezo ni byinshi cyane, nitumara kubasha kwihangana, nadushoboza tukihangana, niho tuzoshobora no gucika umwana mutoya. Nadushoboza kwanga iby'isi ikunda, niho tuzoshika kuba umwana mutoya. Turabahamagarira kwanga isi, turabahamagarira gucika nk'umwana mutoya, tukanka gukururwa n'iby'isi ikurura abantu. Ibikurura abantu ni byinshi cyane, ibikurura abantu n'ibintu byinshi cyane bihambaye. Kuri iyi si hariho ibintu bikurura byinshi cyane. Ku bana b'abakobwa hariho ibikurura cyane, hariho ibintu byo kwambara impuzu zitabereye, hariho ibintu byo kuva mu karanga k'umuryango, mu mico ya kaca y'iwacu ibihugu byacu, tukaja gusenga ibigwamana by'ibihugu tugezemwo, tugafata imico y'ibihugu tugezemwo atari yacu. Ibyo biradukura mu giharuro cyo kubasha guhagarara neza mu bintu byo kubaha Imana. Ibintu bidukura muri iryo barabara, bidukura gucika umwana mutoya, ni ibintu byinshi cyane. Hari imyambarire, imivugire, imirabire, hariho n'imigendere, hariho n'ibintu gukunda isi, ugasanga abantu bariko baravangatiranya ibintu by'Imana n'ibindi byo mu isi, ukabona umuntu aravuga ngo arubaha Imana, arakunda Imana, kandi ibintu byose abivangatiranya. harimo kunegurana, gusuzugurana. Akenshi usanga gusuzugurana, kunegurana, nimba umuntu ariko araca mu bikomeye, nimba umuntu ariko araca mu bihe bitari byiza, ubupfubyi, ubupfakazi, intambara, ubukene, ugasanga wa muntu ari hejuru yamenye Imana, yubaha Imana, ariko araseka wa wundi. Icyo gihe ntazoba yacitse umwana mutoyi, nta nubwo aba ariko aratanga urugero rwiza, ahubwo aba ariko birutwa nuko yoceceka. Kuko iyo wamenye Yesu cyangwa ukorera Imana, ugomba kwerekana good example abandi bantu bari inyuma bakiri mu isi, ukabacira bugufi, ntubacire imanza, ntubasuzugure, ntubereke kuri umuntu wo hejuru, ahubwo ukabasanga ukabegera buke buke, ukaza muraganira, ukabereka buke buke ijambo ry'Imana ku buryo batari bukomereke, bitari bugaragare ko basuzuguye, bitari bugaragare ko basetse. Ntubace n'imanza, ntukomeretse n'imitima yabo, ukabagenza buke buke. Niho nabo bazoshobora kuvayo bakagukurikira. Nta muntu azogukurikira wagiye wishira hejuru, werekana ko ari wowe ugezwe, ko ari wowe uzi Imana cyane kurusha abandi bose, uhagaze neza, ubacira imanza, ubasuzugura, ubatuka, ntabwo biza kuza neza. Ni byiza cyane ducike nk'abana bato, abantu babashije kumenya Yesu, ab'Imana yahaye impano yo kubaha Imana no gukizwa no kumenya Yesu. Mwereke ingero nziza abandi bantu batarayimenya, bakiri inyuma n'amamiliyoni n'amamiliyaridi ku isi yose batarayimenya. Bisaba umuntu wese yayimenye agende nk'umwana muto, agende nka kujya Yesu yagenda mu isi, aho yasanga umuntu atazi Imana yaraharara akahicara akabigisha, akahava umuntu yakiriye agakiza. Aho yasanze umudamu afite abagabo barenze 5, akamwereka ati ibi ni bibi, hitamo gukizwa, bihagarika ibyo bintu, akamugenza neza buke buke, akamwigisha buke buke. Abamenye Yesu niko tugomba kugendera kuri bagenzi bacu bataramumenya, kugira ngo nabo baze kuri Yesu bacike nk'abana batoya. Natwe ubwacu n'abandi, Imana ifite abakozi benshi cyane ku mpande z'isi zose, ko ari 4,
turabasaba bahaguruke bafashe bagenzi bacu bataramenya batazi n'Imana, bamwe basenga inka, basenga ibigirwamana, basenga ukwezi n'inyenyeri, bamwe bagisenga ibintu by'ibigirwamana za nyabingi za kiranga, bamwe bagira mu guterekera, bamwe bari mu kwambara ibiheko, babandi bari mu kuja mu bapfumu, abandi bari kuja mu guterekera. Tubacire tububahe, tubagendere bukebuke nk'abana bato, tubigishe tubereke Imana nyamana yariyo, tubereke ko umwami ari Yesu kandi agiye kuza vuba gutwara ishengero, gutwara abantu biwe yateguye. Natwe kugira ngo tuze tumwereke ibyo twakoze, umwanya twamumenye, umwanya yaduhaye agakiza, tuze tumwereke umusaruro twasaruye. Nituba turi muri bwa bwibone, turi muri bya bwibone buri kwinshi, hari ubwibone bwo gusuzugura abagenzi bacu tubereka icyo tubarusha, hari ubwibone bwo gusuzugura abagenzi bacu kubera ibibazo barimo, hari ubwibone bwo guseka cyangwa gucira imanza abagenzi bacu ku buzima barimo. Abantu bataramenya Imana baba bari mu buzima bwinshi cyane, haba ari mu biyobyabwenge, haba ari mu ngeso zitandukanye nyinshi, mu busuma, hari mu myambarire mibi, haba ari mu bupfumu, mu gusenga ibigirwamana, ni byinshi cyane. Ntabwo tugomba kubasuzugura cyangwa kubacira imanza, ahubwo tugomba kugenda buke buke, tukicisha bugufi, tukamera nk'umwana muto, tukabaganiriza, tukabagira abagenzi bacu, tukicara hafi yabo tubaganiriza, kugira ngo natwe ikintu twamenye nabo babashe kukimenya. Ntabwo kugira ngo tuzobashe kwereka abagenzi bacu cyangwa kubabwira uwo mwami Yesu, ntabwo tuzogenda twigira abategezi cyangwa twigira abantu bari hejuru. Tugomba guca bugufi tukamera nka babandi bataramenya Imana, kugira ngo tuganire nabo, tubabwire Yesu ari we, tubabwire ukuntu akora, kugira ngo nabo imitima yabo ikire, bagaruke ku mwami Yesu, kugira ngo nabo baronke ubugingo butazoshira. Kumenya Yesu cyangwa gukira, ntabwo benshi bavuga ngo umuntu wagiye gukira bagiye gutunga. Ni inzira ifunganye, inzira ntoya, ni inzira irimo ibigeragezo cyane rwose, ni inzira ikomeye cyane, irimo amahwa n'intare n'inzoka, ni inzira isaba gukenyera, ni inzira isaba intambara no kurwana ubu n'umusoda w'umuhanga. Ntabwo ari inzira yoroshe, ni inzira isaba kwicisha bugufi, igasaba kugenda buke buke, igasaba kwanga icyanaka no kwihana umunota ku munota, igasaba no gufakasinga ku Mana. Igihe wumva waba wavuyeho gato ukongera ukagaruka vuba ugasaba ikigongwe kugira ngo wongere usubire muri rya barabara. Ni inzira cyane ikomeye cyane, ntabwo ari inzira yo gukinata, ntabwo ari inzira y'umukino, ntabwo ari inzira y'umudendezo, ntabwo ari inzira yo kwishima cyangwa yo gukora amapari cyangwa yo kuryoherwa nko kujya tubona iyo twagiye mu mapari kuryoherwa. Ni inzira ikomeye cyane isaba imbaraga. Niyo mpamvu uzoja kwigisha umuntu ukereka mugenzi wawe ko agomba kuyicamo, bisaba kugendana ubuhinga, bisaba guca bugufi, kubaha, kwitonda, kwihangana. Iyo muri ko muraganira, hari igihe uzoganira n'umuntu ugasanga yinywera ibiyobyabwenge akarandamuka, hari n'igihe yo gukubita cyangwa akakwirukanira kure. Bisaba kwihangana no guca bugufi no kumera nk'umwana mutoya. Ni example, urashobora kuja kuroba isamaki mu nyanja. Igihe uzoba ushize urusenga rwawe mu nyanja, hari igihe rukurusha ibiro, rukakurusha n'inguvu kubera ijya mipfunda yo mu nyanja, cyangwa ugasanga warobye inzoka nini, cyangwa warobye ingona, cyangwa warobye ibyatsi n'ibiti n'amabuye. Ni example igaragara nko kujya ugiye kubwira mugenzi wawe ubwami bwo mu ijuru. Bisaba ugende uri umunyembaraga, bisaba ugende waciye bugufi nk'umwana muto. Nibyo Yesu atubwira, tube nk'abana batoya cyane, kugira abagenzi bacu nabo baze barongereho umugisha wo kumenya Yesu, baze baronke umugisha wo kumenya Imana, bagaruke ku Mana, Imana nyakuri, Imana yaremye abantu, ikarema isi, ikarema inyanja n'imisozi n'ibiti n'amabuye, ikarema isi. Boye gusenga ibintu Imana yaremye, ahubwo basenge Imana nyamana, Imana Yesu, Imana ibyagiye mu bwami bwo mu ijuru. Boye gusenga ibintu biri mu isi, amabuye, ibiti, nka inyenyeri, ibyatsi, ibiti n'amabuye. Apana, ahubwo twereke bagenzi bacu ibyo tumajije kumenya, tubereke ko Yesu ari umwami w'ukuri, tubereke ko Yesu ari yo Mana nyamana, atayindi mana, kandi tubabwire ko na Yesu aje vuba. Tubigishe kuva mu byaha,
abari mu kaboregwa, mu busuma, mu biyobyabwenge, mu busambanyi, tuberekeze ukuntu umuntu ashobora kuvamo agashobora kubona ubwami bwo mu ijuru, ubugingo bwe bukarokoka akazogira iherezo ryiza. Ni byiza cyane ko bagenzi bacu nabo bomenya Imana, bakamenya kuva mu cyaha n'akaha, bakamenya guhagarara neza, bakamenya Imana yabaremye. Hariho benshi cyane batazi Imana. Hariho uwo twigeze kuganira arambwira ngo basenga gute, nanjye ndamubwira uko basenga. Arambwira ati ariko se ndaza gusenga mu izina rya Yesu? Tego arabatoya ati ntago jewe uko ndabizi, ntago nja gusenga brada w'Imana, ahubwo ndasenga Imana gusa. Yesu ni brada w'Imana, baravukana, ntago nja kumusenga. Urumva ko uwo mumama ntabwo yari asigukiwe Yesu wari we. Ubwo muri icyo gihe ambariye gutyo nabashije kumubwira uwo ari we. Yari afise ibyo ariko arasengera, yari afite akazi keza cyane yari yarigiye ashaka gukora, ariko arambwira ko atazi ukuntu waza kubarira aciye kwa Yesu. Ntabwo bishoboka kuko Yesu bavukanye, ni murumuna w'Imana cyangwa n'umuvukanyi wiwe, ntagashobora guca muri iyo nzu yo kumusenga. Mbasha kubimusigurira ndamubwira uwo ari, ndamubwira ko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, utazomwizera ntashobora kubona ubwami bwo mu ijuru. Ndamubwira uwo ari we cyane, niho yambwiye ati mfashe iyo decision rero, ngiye gusenga, umutwaro mfise ngiye kucisha kuri Yesu. Imana ishimwe cyane, twaje kongera guhura, ambwira ko ako kazi kiwe keza cyane yabashije kukabona, yasenze ko akunda arakabona. Murumva ko abantu benshi cyane bari mu nsengezo hirya no hino ku isi, ariko benshi cyane ntabwo bazi ko Yesu ari umwana w'Imana, ntabwo bazi Yesu ko ari Imana. Ntabwo, biragoye cyane. Hariho n'abatamuzi kabisa bumva ko ari nk'umuntu ari aho gusa, ariko tubashishikarije kubabwira ko Yesu ari Imana. Yesu ni umwana w'Imana, yaradupfiriye ku musaraba azira ibyaha byacu kugira ngo ducungurwe. Twari kuzopfa rubi, twari kuzorimbuka, twari kuzopfa nabi, ariko yavuye ku ntebe y'icyubahiro kiwe mu ijuru, araza hano mu isi, arakubitwa, arashinyagurirwa, arambika ubusa, aranyweshwa inzoga ziroha, arambika ikamba ry'amahara, arakubitwa, arashira ku musaraba, akubitwa imisumari. Yagiriye ububi buhambaye cyane natwe bantu twari mu isi kugira ngo turokoke. Yamenye amaso yiwe ku bwacu, aritanga kugira ngo abantu baremwe, abantu yaremye bakire. Ariko byose ntabwo tubiha agaciro, tubibona nk'aho ari ibintu by'igemu, tubibona nk'aho ari ibintu by'isinema, tubibona nk'aho ari ibintu bitoya cyane, nta n'akamaro, nta nubwo turiko turabiha agaciro. Tubibona nk'aho ari ibintu by'abantu bataye umutwe, abantu b'abasazi, abantu bamenye Imana barokotse, abantu bavuga Imana, abantu babwira abandi Imana babita abasazi, babita abantu bataye imitwe. Niko bigomba kugera na Yesu akiri mu isi, agenda arigisha bamwise ko ari umusazi. Ntabwo ushobora guca mu nzira Yesu yaciyemo utagerageje, utatuswe, udasuzuguwe. Ni byiza cyane ko tubyemera kugira ngo bagenzi bacu nabo barokoke, bazabone ubugingo, ntibaze baje mu muriro, ntibaze bacibweho urubanza rubi. Ni byiza cyane ko bene data, bene wacu muri ko muradukurikirana, abariko baravyumva ku isi yose, haravuga izindi ndimi, abantu bavuga ururimi mvuga baragerageza gusigura abandi bantu bumva urundi rurimi. Ni byiza cyane ducike nk'abana bato kugira ngo tuze tubone ubwami bwo mu ijuru. Kwanza twababwiye ko ari ukwanka icyaha, kwitandukanya n'isi, kwanka bino bintu bidukurura, kwanka bino bintu bidukurura biri mu isi. Harimo ibintu byinshi bikurura umuntu, harimo n'ibintu byinshi bikura umuntu muri iyo nzira. Twabibabwiye cyane, ibikura umuntu bikagukura mu nzira harimo ubukene, harimo ubupfakazi, ubupfubyi, harimo gutabwa, harimo abamama bataye bibana n'abana babo, nabyo utahagaze neza byo gukuramo, kuko ibyo bintu ni intambara, n'urugamba umuntu aba arimo kugira ngo upasinge n'ibintu bihambaye, n'imbaraga za Yesu wenyine. Ubukene, intambara, ubupfubyi, ubugwayi, kuba impunzi uva mu gihugu uba mu kindi, nabyo ntabwo birashobora kugukuramo, kubera umuntu aca mu bintu bikomeye cyane, ibyaha, kwidodomba, kurira, kuboroga, byose bituma kuri iryo bara udashobora gucamo.
ariko iyo wabashije kwegera Yesu ukakira Yesu nk'umukiza mu bugingo bwawe ukamwakira ukumva ko ariyo mana yawe, ntusubire gusenga ibigomana, ukava mu busambanyi, mu busuma, mu kwiba, ukava mu bugwanyi, ukava mu madeni, ukava mu ntambara z'ubwoko bwose. Bino bintu bigukura byo hanze, ubutunzi bwo hirya no hino buza utazi yo buvuye, ugukunda amafaranga, byose ibyo bintu iyo wabyanse, kwinezeza k'umubiri wawe, ukazasanga umuntu yambaye ubusa, ukazasanga ibyo Bibiliya itubuza kwambara, ibyo bintu by'amashenete, amahereni, ibintu ku maguru, ku maboko, gutobora indimi n'amatwi, gusiga ibintu mu maso, ku nzara, gusiga amatiro ku minwa, amaruja revure ku minwa, byose Imana ntabwo ibikunda. Ibyo byose iyo twasenze Yesu ni wadushoboza kugira ngo tubihebe, iyo twamwakiriye muri twebwe tukamwemerera. Ibyo byose nibyo bidukurura kuva mu kumera nk'umwana mutoya. Turasenga cyane, twinginga Imana, dusaba Imana twakire Yesu mu mitima yacu kugira ngo Imana idushoboze, kugira ngo urwo rugendo tuze tururangize amahoro. Ni urugendo rugoye cyane mu rwaruka rwacu, mu bapapa, mu bamama, mu batamakazi, mu bana bato. Ni ibintu bikomeye cyane. Satani arahiga ijoro n'umutaga, ntabwo asinzira, ayobya abantu, adashaka ko tumera nk'abana batoya. Ahantu tuja gukura imbaraga zo kumera nk'abana batoya nuko twokwakira Yesu, nuko twokurikira Imana, nuko twokunda Imana, tugakunda Yesu, tukama tumubarira ibibazo dufise. Aho tubona tudashoboye tukamubwira ati ibintu ntabwo tubishoboye, dushoboze, duha imbaraga, ni wowe waturemye, nudushoboze tubivemo. Yesu ni Imana ikomeye, Yesu ni umwami uhambaye, yarapfuye ku munsi wa gatatu arazuka, asiga aboheye Satani kuzimu, amwaka imfunguzo z'ikuzimu. Murumva ko ari Imana ikomeye cyane. Niyo yo kubwira ibibazo byacu byose, iyo byatugoye, duhuye n'ibitukomereye, tumusenge, tumuhamagara, dufashe, adukize ibyo bibazo tuba turimo. No gucika nk'umwana mutoya cyane nta wundi muntu azobidushoboza, no kuva mu bintu byose nta wundi muntu azobidushoboza, ni Yesu wenyene. Muri aka kanya murumva umuhirwa azoja mu ijuru, ni umuntu ameze nk'umwana mutoya cyane. Dusaba inkomezi, duhamagare Yesu, tumusenge, tumuhamagare ijoro n'umutaga, isegonda ku isegonda, tumubwire ibibazo dufise. Ugeze mu bihe bihambaye, umugeze mu kwankwa, mu gusuzugurwa, mu gutukwa, ugeze mu bihe bikomeye cyane, abwire Yesu aba ari we amufasha, kuko uru rugendo rurakomeye. Gucika nk'umwana nababwiye ko ari ibintu bikomeye cyane nk'umwana mutoya. Murabibona Yesu yaricishije bugufi igihe yari hano mu isi, yaratuka, agasuzugurwa, bakamwita amazina menshi, akavuga ko ari umukuru w'abarozi, w'abapfumu, w'amadayimoni, bamuvuze amagambo menshi cyane. Ariko we yacitse nk'umwana mutoya cyane, yarakubiswe, arabambwa, arakorerwa ibyamfura n'ibintu bibi byose, ariko yacitse nk'umwana mutoya. Rujya n'urugero yari yaje ku isi kugira ngo atwereke, kugira ngo twebwe abantu abifuza kumukurikira bazohagakiza, abifuza kuva mu byaha bagendagende nkawe. Rujya ngo nta wundi muntu dukwiye kurabira ko, tugiye kuraba rujya rugero yatanze akiri mu isi agendagenda. Ujya niwe muntu tugomba kurabira ko gusa, niyo Mana tugomba kurabira ko. Nituja gukopera ku vy'abandi, tukaja kwiga mu mico y'abandi ngo tugiye kugorokera Imana, ntabwo biza kudukunda. Bisa turabe Yesu ko yagendagenze hamwe yaza mu isi yitangaza kuduha urugendo tuzogendagenda ngo kugira ngo dutsinde isi, dutsinde urugendo, dutsinde ibibazo tubamo, dutsinde ibyaha. Tugomba kumera nkawe, tukaraba uko yagendagenda mu isi kugira ngo tuzobashe kugira mu ijuru amahoro. Kandi ikindi kintu kigomba kudufasha, ntituze turiringira abantu abo tubonye bose ngo bariko baratubwira ubutumwa, ukazosanga umuntu ariko aratubwira ubutumwa nawe ntabwo ahagaze nk'uko Yesu yagendagenda mu isi. Mu kanya araja gukubwire, mu kanya araja ahinduke, mu kanya nimuhura urasanga atameze nka kwa kundi yaje kubukubwira. Biradusaba turabe abakozi b'Imana b'ukuri koko barahari n'amamiliyoni n'abamiliyoni. Yesu afise abakozi b'Imana benshi cyane ku isi, afite abapasiteri biwe ku isi, ku mpande zose zire z'isi. Bidusabisha gukoresha ubwenge, kuko muri ibi hari abavugishwa b'Imana babesha, hari abigira abakozi b'Imana batubesha.
biradusaba turaba abakozi b'Imana bagenda nka kwa kundi Yesu yagendaga, nibyo bizotuma tugira mu ijuru amahoro. Aho batubwira ati ngwino ibitangaza birakoretse ngo uraronka amafaranga, imodoka, indege n'amazu, aho ntabwo tujayo. Aho ntabwo ayo mafaranga n'amadege n'amazu ntabwo bishobora kutugeza mu bwami bwo mu ijuru. Ahubwo dukurikira abakozi b'Imana, abapasiteri Imana yasize amavuta yatoranyije, batubwira kuva mu busambanyi, mu busuma, mu bwicanyi, mu biyobyabwenge, mu rumogi, mu kwambara ubusa, mu busambanyi, mu busuma, mu bwicanyi. Niwumva pasiteri yigisha gutyo, aho hantu hahagarare kugira ngo roho yawe ikire, uzobona ubwami bwo mu ijuru. Niwaja mu rusengero bariko barakwigisha ibitangaza, ejo uraronka umugabo mwiza, ejo urarongorwa na perezida, ejo uronse umusore akora muri White House, ejo uraronse PhD, ejo uraronse amafaranga imirere, uje kuri banki usanga zagiye, muje uzoba ufite etaje 6. Ubwo buhanuzi uzocumenya ko bugwaye. Ahubwo reba ahantu bakwigisha kuva mu cyaha n'aka kugira ngo ubugingo bwawe buze burokoke, kugira ngo tuze twicara na Yesu mu ijuru. Igihe Yesu yari hano mu isi, mwigeze mubona agendera ku modoka zihenze, mu ndege, abarara mu etaje, ahinduranye ibirato, ahinduranye ibiki? Yari yambaye ikirato kimwe n'ikanzu ngo kugeza apfuye. Natwe tugomba gusaba imbaraga, tugusaba Yesu akadushoboza, akadutoza kunyurwa n'ibyo dufise. Ntituririre iby'ubutunzi buhera mu kanya gato, ntituririre iby'abandi batunze bareba miliyoneri utazi y'amafaranga bayakure, ntituririre ariya mazu ahenze n'imiduga n'ama-PhD tudafise ubwenge bwo kwiga ama-PhD, ntituririre ubuzi bwiza buhenze tutigeze twigira, tudafise ubwenge twakira akazi kangana n'ubwenge bwacu, twakira ubutunzi bungana bwo yaduhaye. Ari umuntu aciye bugufi yakira ubukene bwiwe, ari uri hejuru. Imana yagiye iha abantu gutandukanye, ariko abazoza baduhanurira ngo indege ejo urabiparitse ngaho ni rwawe, amamiliyoni uje kuri akawunti aruzuye, ugendagende. Ejo hariho abakobwa bifuza kubaka ingote, haraje umusore avuye muri Amerika, avuye muri Canada, Australia. Ewe ubwo buhanuzi ntago ibyari ibintu biriko birigisha abantu kuva mu ijuru. Hari abakozi b'Imana yasize amavuta, hari abapasiteri Imana yatoranyije ku isi yose, ibihugu byose, amasiteti nka muri Amerika barahari, muri Australia, muri Canada, muri Europe barahari, Afrika barahari, hirya mu masiteti atandukanye mu bihugu bya Afrika hose bariyo, muri Europe, muri Aziya, muri za Oceania bose bariyo. Ntabwo Imana ifite abakozi bake, ifite abakozi benshi cyane. Muze mukurikire bajya bababwira kuva mu cyaha, icyaha n'akaha gato n'akanini, bakakwigisha kubireka no kubihagarika. Aho niho ushobora kuronka ubugingo, no gukurikira ibintu bizogukura mu isi bikujana mu bugingo. Iyi si turimo ni yagahaye gato, ni muri transite, ariko ubuzima bwacu bwa forever ni ubuzima bwo mu bwami bwo mu ijuru. Niho tuzoza kubayo, tudasubira kugwara, tudapfa, tutarira, tutaboroga, tutabapfakazi, tutibana, tutakena, tutaba mu ntambara, tudahunga, tutabura impuzu zo kwambara, tutabura ibiryo, tutabura imyambaro, tutaja mu bitaro, tutaja mu ICU, tutagwara za coronavirus, tutagwara ama HIV, tutagwara za pneumonia, tutagwara za diabete, tutagwara za hypertension, tutagwara za cancer. Icyo gihe byose tuzoba twabihevye, turi mu buzima bwiza, turi mu mubiri utagwara udapfa. Nicyo gihugu turiko turaniganira kuzokwicaramwo twansisi, twemeye gukizwa tukava mu byaha n'akaha, tukatakambira Yesu akadukiza, akaduha imitima mishasha, akadukuramwo umutima w'ibyaha, kandi tukamusaba inkomezi zo kugendera muri iyi si kugeza tuvuye mu mubiri wacu, tukazobona ubwami bwo mu ijuru. Ni byiza cyane ko twokwakira Yesu tugafata inzira mu bwami bwo mu ijuru. Niyo nzira nziza, nibyo naje kubageza ko kugira ngo imitima yacu abataramumenya bamumenye, abamama, abapapa. Yesu ntaraba umwana muto, ntaraba umugabo, umusore, umutamakazi, ashaka kira kiremwa cyose cyo kwisi. Kandi ntaraba ubwoko, ntaraba amadini, ntaraba ibihugu, ntaraba amakontina, ntaraba ukusi, umugufu, muremure,
usa neza, hariho abantu basa neza cyane ugasanga abandi nta bwiza bafise. Ibyo ntagabiraba, araba ikiremwa yaremye agashira ku isi, araba umuntu yaremye, araba ubwoko bwose, araba amakontina yose, araba ibihugu byose bituye isi, ntaraba umuhinde, ntaraba umwirabura, ntaraba umuzungu, abantu bose ni kimwe imbere ya Yesu. Umuntu ni umwe. Niyo mpamvu tubahamagariye kuza kwakira umwami w'abami. Uwo muntu akunda ubwoko bwiwe yaremye, arakunda abantu bose ariko akanka icyaha, arakunda kandi aradufasha. Niyo mpamvu tugomba kumwegera kuko ari umubyeyi wacu, ari we yaturemye, ari we yatubumbye, kandi n'ubuzima bwacu bw'imbere tuvuye mu mubiri niwe abufiteho decision ya nyuma. Niyo mpamvu tugomba kwakira Yesu. Niyo mpamvu tugomba kumva ko tumwakiriye tukabana nawe kugeza igihe tuzovira muri uyu mubiri tubamwo n'ivu urabora, ariko umuntu wacu w'imbere niwe uzobona Imana. Dusabe inkomezi, dusabe gucika nk'abana kugira ngo umuntu wacu w'imbere azobone Imana, kugira ngo abana bacu bakizwe bamenye Imana, ababyeyi bacu, abagabo bacu, abagore bacu, abahungu bacu, abakobwa bacu, basogokuru, banyogokuru bose bamenye Imana, baye gusenga ibigirwamana. Iri jambo ry'Imana ribafashe kandi ribagirire umumaro mu mitima yacu. Nanje ubwanje ringirire umumaro, ringiraho rinkuye rishira ahandi, rimpindure nanje ubwanje. N'uri ku buhinga bw'ivyuma, umukozi w'Imana Aime nawe rimukura hari mushira ahandi. Abantu bose azokomeza yakira muri iyi studio yiwe, nabo bazoza bagendera ku ijambo ry'Imana, nabo bazoza abantu bahesha Imana icyubahiro. Iyi video yiwe turayihezagiye, abantu bazoza bahahonyora, bazoze bahinduka b'abakozi b'Imana, bakire Yesu, abayobore ku nzira ija mu ijuru, kandi ntaze yigere yakira abantu bazana bya bintu bitari buhesha agaciro Imana, b'abantu batari buhinduke, bazoza batavuga Imana, babandi bazoba bayovya abandi, bazana ibintu byo kwigisha abandi biyovya abandi. Ahubwo Imana imushoboze, azoza arakira abantu bahesha Imana icyubahiro, abantu bahindura imitima y'abantu ku isi. Kuri isi tugeze mu bihe bikomeye cyane, turi mu bihe by'intambara z'ibyaha, tugeze kure, twarataye Imana, twarayibagiye Yesu, twaramwibagiye, tumwumva nk'umugani. Niyo mpamvu dusengeye studio kugira ngo abantu bazohahonyora bose baze bamenye Imana, kandi baze bave mu byaha, kandi baze bigishwe n'uwo twakira Aime, nawe azoza babwira toya nakira abantu bavuga ijambo ry'Imana, nakira abantu bigisha abandi kuva mu byaha, nakira abantu bafite ibintu by'akamaro bishobora kugirira ibiremwa muntu Imana yaremye akamaro. Yego, turasojeje mwese mwari mudukurikiranye. Karibu ku ijambo ry'Imana. Hariho benshi bari kutwumviriza, birashobora umuntu akaba ataramenya Imana cyangwa araho gusa ayumva na Yesu abantu bamuvuga. Yesu nuwo, Yesu ni waje gutora ishengero vuba, ni waje gutora ibiremwa yaremye byamugorokeye byakoze neza, aje kubaha impemba bajana mu bwami bwo mu ijuru, bakazoba ahantu batazopfa, batazomugara, batazosaza, batazosubira kugwara ukundi, mu buzima bw'ibihe byose bwiza cyane, bavuye muri iyi si igoye umubabaro n'amarira n'umuborogo. Ni byiza cyane ko aho muri hose wumva yabyakiriye, wumva yo kwakira Yesu, yopfuka amahari akakira Yesu mu mutima wiwe. Kandi icyo tubahimirije cyangwa tuberetse gishobora kubafasha aho muri masiteti, mu masiri, mu bihugu, mu makontinent atandukanye, hariho baba pasiteri nababwira, bamwe Yesu yasize amavuta akabatuma baje kumushakira intama zayobye, uko intama ziyoba no kuja mu byaha. Abazane mu rusengero, abigisha ijambo ryiza. Harimo abapasiteri benshi cyane bigisha abantu kureka icyaha, kuva mu byaha, batabigisha kuronka amafaranga n'iki, babigisha kuva mu byaha, mu masiteti, mu masiri, mu bihugu murimwo, mu makontina murimwo, mu masiteti murimwo, mu bihugu ku isi yose murimwo barahari. Mubegere, bazobasha kubayobora, bazobereka igitabo mugura cya Bibiliya, ijambo ry'Imana ryahumetswe n'Imana, muze murayisoma, rizobasha kubageza mu bwami bwo mu ijuru, ryo rizobayobora. Nabo bakozi Imana bazobayobora, baberekeze kugeza igihe muzomenyera Imana iyo ari yo, muzomenyera na Yesu ari we. Reka dusenge kuri bitumajije kumva.
kugira Yesu ahezagira imitima yanyu, abagaruraho mwari kure, abari bababaye bafise ibibazo abafashe, abari mu kwiheba yongera abagarure, abari mu buzima bwo kuburaho barara n'ibiryo, abari mu buzima bw'ubuhungiro, abari mu buzima bw'ubupfubyi no gutabwa, abari mu buzima bwo kubura ababo kubera bino kiza cyaje cya coronavirus cyangwa indwara z'ubundi ku isi hari indwara nyinshi cyane. Yesu abahumurize mu mutima. Yesu ni wahumuriza ababuze ababo, ni wabaha ingufu, ni wabaha inkomezi, ni wabana nabo, ni wafise imbaraga zihambaye cyane zo kubana namwe. Reka dusengere twiragiza Imana kugira ngo ibyo twumvishije Yesu adufashe, imitima yacu ibyumve byakire kandi bizotugirira akamaro kandi bizotuviremo umusaruro wo kuzobona ijuru. Nibize bituvuremo umusaruro wo kuzogwa mu isi, kuzotwagwa n'isi. Ibyo byose tubisabye Imana mu izina ryayo ryera. Yesu Kristo abane natwe, abane namwe abariko barumviriza ubutumwa, abane n'abapapa n'abamama, abasore inkumi n'abana bato, abatama n'abatamakazi, ubwoko bwose, ibihugu byose, inshato zose, abazungu, abirabura, abahinda, abagufa, barebana n'abatama n'abatamakazi. Iri jambo ry'Imana ribagire umumaro ku biremwa byose bituye isi Imana yaremye. Amen. Reka dusengera gutandukana, tuzosubira mu yindi minsi. Amen, amen. Mbere ya byose turashima Imana ko yabanye natwe. Imana yacu ushobora byose, mwami ijuru n'isi, turagushimira muri uyu mwanya waduhaye, wongeye kuduhaga mwami umwuka wo guhema, umwuka w'abazima. Ni porogaramu zawe, niwe remote y'ubuzima bwacu. Udafyonza remote iri mu biganza byawe kugira ngo duheme, ntabwo twoshobora guhema. Kugira tuvuge ntibyoshoka ko tuvuga. Wakoze mwami Yesu, wabanye natwe, waduhaye impemu zo kuvuga, wadushoboje kugira ngo dushikirize ibiremwa byawe abantu waremye, waciye mu kanwa kacu, wabanye natwe. Ari twebwe twivugira, twovuga nk'abana b'abantu, ariko ari wowe udufashije mu kuvuga. Tuvuga ibyo kugororoka n'ibishobora gufasha umuntu kuva mu byaha yinjira mu bwiza bwo mu ijuru. Mwami Yesu turagushimiye ko wabanye natwe, turagushimiye mwami Yesu ko waduhaye umwanya, ukaba waduhaye umwanya wo kuvuga, tukaba tugihema. Nkagushimiraga mwami ko umuryango wa nyiri TV ahema, abana umwana hema, mu mama hema na papa hema, kandi ko turamushimira mu kwitanga kwiwe, ko mwami Yesu afasha abantu bashaka gushikiriza ibitekerezo byabo biri mu mitima cyangwa ibyo bafasha bagenzi bacu hanze ku isi yose. Turamushimiye ko wamushizemo iyo ntekerezo. Turagushimira mwami Yesu ko wabanye nawe, ukamuha ubwenge bwo kubikora, ukamuha n'ubwenge bwo kutubwira ati nimuze hano muvuge ijambo ryiza abantu bakire. Ni wowe wabimushizemo, ni wowe wabanye nawe, komeza umurinde. Nawe uzumugira umukozi wawe wakomeye, uzumugira umukozi ahamagara intama nazo zigaruke kuri wewe, kuko biragaragara ko ibi bikoresho wamuhaye, ubu buhinga wamwigishije ari inzira yo kugira ngo abantu bose bakire, kugira abantu bose bumve. Nawe ukomeza umurinde, ukomeza ubane nawe, yuzoza gutora ishengero mu isi, nawe uzumutware, tuze duhure mu bwami bwo mu ijuru twese. N'abatarakumenya imitima yabo yoroshe, baze bakubone, isi yose ikubone. Ntabwo wari waturemeye kurimbuka mwami Yesu, wari waturemeye kugira ngo tuzobane nawe mu bwami bwo mu ijuru. Mwami Yesu ushoboza imitima itarakumenya mu makontina yose y'isi, ku isi yose, kugira ngo muze bashe gutora ishengero. Abantu bawe Mana usange biteguye mwami Yesu. Koresha abakozi bawe washize ku isi yose, ubakoreshe Mana, bakangure bakorana umuvuduko muremure, kugira ngo ubwoko bwawe waremye Mana ntibahondobere baje muri gihonomo. Ubakize mwami Yesu, bagororeka mwami Yesu. Ukoresheje abakozi bawe watoranyije kuri isi, wasize amavuta abapasiteri wawe, abarimu bawe, abadiyakoni bawe, hari abaririmbyi bawe, hari abavuga butumwa bawe, hari abakristo bamaje kukumenya bigishe bagenzi babo. Ntibicane ngo baryamye, bavuga ibintu bamenye kugira ngo bifashe abandi bantu batarakumenya mu mitima yabo, kugira umunsi baje gutora abantu bawe Mana, abantu bose baze barokoke Mana, baze barokoke kurimbuka mwami. Tubifashijemo nawe n'imbaraga zawe, tubifashijemo n'ubushobozi bwawe n'ubumana bwawe mwami Yesu. Ibyo byose tubigusabye mu izina ryawe ryera. Amen.